Mame ma wakwaba emfa wombra GCN page so medi ede adwoa searching. Mesrew subscribe to my channel. Faunsa mi abe on so ubenya notification. Ense me ekoso abia ubenya bi etie anase ubenya bi ahwe. Rasnene eye Ghana ni abranti a otwasini. Na Ghana hanom ye kasini twa na ye wom tu. Ye wo Gallywood na Kumawood. Na empempim ye hu Rasnene e wo Kumawood. Na ebehu Rasnene se oye senior. Waye tutra ni a na kire se oye kronfo. Na Nansia movie industry eko femi. Oye series bi na abrante no e wo great talent papa amanfo e ka se na Rasnene se onim sini twa saa e na empempim ye hu se omode no eye tutra sem anase kroni amanfo e kasa na de ade a na okokwaku menu aggressive interview so ekoye interview na ode ensem bi atodwa nsem a okin na ne se Ghana politicians no omo emfa ghetto youth no enye hwe ghetto emrante na embaba no politicians na emfa omo enye hwe na ebom abato eba bedua omo ekọ ghetto simiamia wo Ghana ha no ekọ kache omo so omo nto aba emfem omo na omo enye omo position wi a omo mfa ghetto youth no enye hwe meka ghetto youth a meche omo no cocaine wi na indubone na asel mra omo aye condemn kra no politicians omo ko omo okoji vote but yet to aba ni wi na so omo nya positions na omo emfa omo enye hwe na nienti Rasnene e kase na ne se o kire se onyi as abofra eba no ode indubone esi nani so na no ye tutura sempa indru so do wakobi emofra bonede waye bi papa na eba ni wi na kokina ene no nim no papa anka na brabo ese anyame adrom nyame hu ni mobo a oje no edidim no de beye esini na ende nyame de nsa aka no kra na ye nim se na waye rasta na sisi rasta no watwa na ni story na all kan na o kire se yakọ ghetto ho no no enimdefu wo ho ankasa obi wo ho na okọ university o starting school no de cocaine ene suade o de suade akodu baabi no wa sei wa koka ghetto ho no nyanse e woni ti nyansa ketwa obi wo ho no ma no ye street child okọ ghetto ekonomi nduboni a oseye owe okoshia bema ebi oyoba okoshia obema oyobema so okoshia oba wo ho ene ne we abofra no wo ho no oye innocent child oni mehwe na no ena kwaku menu so ebe kire se ghetto youth no na se ghetto mrant na maba no mo ho no omo hia ministers anase omo hia minister a obehwe omo so na enyama kitinkiti bi ehia omo aya omo na se obinum cocaine na so okoshia oba no be ma ho no ne gu asa abofra na se minister no komunya na omo eti abofra no se ne be ya akon no bo bebrebe na ekoso wo mamu na so beti because imagine omo a abofra we edna to get her onyi ba na on get to life na no be start afeye kakra na on ko school ye should because no am na why condemn ni papa ye condemn no be start ne se kron no bo e ba ne se omamu ye hu nto ye nda nti se politicians no omo adwuma bi dia na so omo wonye ma papa bi a omo mfomo ani hwehwe ghetto se wo Ghana ha no branch omo ni wi na cocaine na de no omo embo omo because se abato eba bedu a ehọ no ma na omo kọ ekope vote nti Rasnene e kire se Ghana mpanifo no de ene se abato ba bedu na omo pe emrant na maba na omo adi nkwase asebi nkwase adwuma ghetto youth no omo de omo ye but eba ne se emboa paade a ghetto youth no mo enya mboa bia emfemfi politicians no ho na do fienti ensem a Rasnene e de etudwa oka amana ton ni nyina wow kukenti obi dasie ye wow kukenti nipa bi afiri nipa te biam eye hwan asede ye menum mienu asede ye na yesi bopia wo ne no mu di nkomo no mu free saati bianim o se ye reject wo mo na ma menu aduane a me de ko gato no ade am so me de pese what you say la na because one thing is say I say ye yi wo mama what you say omo nkanipa but ye wura fi ye ho so say se kom de wo so mo a ofa tuo de sikan a wa wo se wo ho ato no we na de ba wo so
na de yem yese ye woni pa titiri bebre no mo wo geto no ne wo ma be ye nipa pese ba wo ma twawe ma bo ye beto aba ɛhɔ no mokɔ enu no asɛm a me be ka no ye beto aba ministers MPs president nkɔfo kɔ na ba yo ne ntɔkwa ye nkɔ be yesi a ɔmo ne tie ne mu na so ye ba ba mu wi a na di police HSU ɔmo te sɛ de wodi kraman ye di chensu kwa nkaye enta abodan na wodam yesi ye bedwi wode aye yi ye de ball ayi besi ho yes ne yadwi ba panyini na wodi ani mu ba geto se mesra ma esoma mu nyi mu nkoye weese no ono so na ese di ani mu amia ofra na osma e busy no akra ye meeting mefrel na wo ya na wo bai abra wo ye wi ni akola anase wo ye geto boy na ya brantia wodim say just 1 million to me ma odiga otimi di just 1 million minimum nkura 3 amamu wo 3 million obi a 1 million obo tonton pk ne la yi hanki awo traffic im ene ba ko sifi wow me man no just 1 million na wo kusema me dwen ho ne say me de bia me fan se me de mantie futu na ma be gato ya ma be wrem me de aduma na di me ya ana oba bi nso so true bema bi suntintiti on so be junkie oh yeah on so be wrem na bia wakohia gato boy wo ho na o mada ni awo akoda oda ho na oda gato ho etu de fan se me de ma so odin ma me no so na so odin na akoda no a wono abeka ye ho no obeyede tumu so amusimu tukuro no ase no years ba ade ni woni hini pa wo ho a esi etu sa akura we nne kese wo de yenko yi sa akura no emfiro ye wo children's homes bebre na nka ye me se de bia me kase ho ade a me prima gato fon se gato fon hia minister me na me ka kire ho gato fon hia minister because ankofo no ye gi omu vote ukoto aba ye nkase wo ye wi ni wo ye cocaine nti ye new vote ye gi vote nti omu hia minister sanity ti sa minister we no obeko gato ba gato e bia the doctors betimi aye dey akọ e bia ba ko check o mapomuden se no mapomuden CBT asa minister na me no mienu ya na minister ho bi anso se meme wa bam se kwakumanu na me de sa nkofo kama japade on trust me ma ban be ko so aya ban me na me ka kire ho eti ye hia wo ministers because am be ko door to door gato ba gato na de ene ye waku me kan nyansa wo geto awon geto no obi ni obi o legon o ke politic o sua de sa o di cocaine drugs na chance sua de sa na why junkie aya simo why junkie ye kan junkie na atiase condemn ade da ball so condemn ball so ade na bruni friend junkie condemn o di cocaine sua de a ne ba no so penfo bu baby o so katra abo an se sole ye so wan kasa sole me so ne se we firi so o de ba so ebia wunua bi numbi ebia nche wo ba bi ba numbi ena ade ye ma freko school for nkola na enno se omonumo school for nkola ko small boys bi ena enno tramoy bla Ghana ye feature ni ye nyese ho nasia die nkola na be zem nyese ehu but me hu ni se die kan nyina Yesu ba ye wiase awie ye na ekọ yeah wo hwadi ma koku esisi a na se wo tinkom pa na wo didi ma de patroa masa abrabo a Kristo nim no boa me se abrabo a Kristo nim no boa because wo kan e ba duru a wo de wakwa duru so adi aduru anante me se me nkwa duru so da makobi da ya na me de ma no na ye de me de ma no ka se bia me de mpo de ya na bia masua se me de nipa bia nante penya o makwa duru so da hu se de duru so fa hwe etie tie asema me ken etie bi de bia ye tufu a ye gina sa quotation so yeah e de tunkofofo ba wo de duru da woni eduro so faso ani faso a emi so kwaku me simi ni moduro ba woni se restaurant ya me hu konkona me sase na konkon tu anamo no nansa me koye gold adwuma osirem ye former president Mahama me chia no ba bia o bia papa ba bia o bia me chia o me ko esirem mo krom ho akutu good na gold na me kokutu ye no me mamra na yetu ya na me mamra na starting na me metu na me nya bi akire na ma wow ba de o ban me no wa ben sa o twe me die ni e ho na me ka no se he ko kuma enu o twe me die no afa no asa afa nze masa aha de